il-ġnejna mimlija bit-tuffiħ u raw in-nanna kola tiġġerra ġewwa fih u qabdu qoffa kbira imlewa kollha frott u ġabru n-nanna kola u fgawa ġewwa bott. It-tfal marru fil-ġnejna mimlija bit-tuffiħ u raw in-nanna kola tiġġerra ġewwa fih u qabdu qoffa kbira imlewa kollha frott u ġabru n-nanna kola u fgawa ġewwa bott. It-tfal is-sajf ta' wara marru mill-ġdid fil-ġnien u flok in-nanna kola jiġri ma' kull imkien sabu li dut li jikol il-warda tat-tuffiħ u lanqas frotta waħda ġo dawk is-siġar sbieħ. It-tfal is-sajf ta' wara marru mill-ġdid fil-ġnien u flok in-nanna kola jiġri ma' kull imkien sabu li dut li jikol il-warda tat-tuffiħ u lanqas frotta waħda ġo dawk is-siġar sbieħ.